whai whakaunga ko uwe wahoku. Mati ka tolu, koe vesi wa tolu, ai au kenu kāria. A ko ia nane mahu ai tenga i ke kerelei, ko ia, ko ne whanong ke wholofola, ka tokanga, ka tupu ai whanokua, ko tak te au. I ni ihi, te au o kuru, i ni ihi, ko tongu kuru, i ni ihi. Whawhetai lahi koe ukoe me wholofola koe ni, ko uni hanga o mai, ke ta tokanga, i he fua o mo oni. Iei ngahi fua, whakaukau ki a fu ngoe ke ta whakaukau ke ta hulu ki kere o ta amanaki te ta taki mea i hauna fua le lei. Ta whawhetai koe uhi ku hanga i sua whamahino mai. Ka ta whakaukau ke ta tō ai a kau fua mo'oni a tō o ia sisu kai. E fua pe e he whai tak. Koe ngai whai tau ke whakaukau kia e fua pe ia. Whawhetai u hanga e se sua whamaino mahe vesi koe ni. Ke ta tō mua i whare sisu. Koe utu koe ate ke utu bea hono lelei. Eke u hanga o wangi he asa ke ni hanga tala ke tau mea o wha o kori ke tau hanga i ero. Tua mathi ko koe mau tamai tai ngata e a Fiona. Mau whawhetai lai koe ue whenga maari o e mo'ui. Ke hanga o whakamahinu ngata ki mau tōru. Lahi e mea au homo e maho ngahi no tō. Homo e ho mau ngahi ni mā. E mea kehe o e mo'ui. Ai whawhetai ku ke hanga whakamahinu mai ho me si. Koe tō i hea Fiona u tatau pe e a hau u tatau pe a bongbong. Mau whawhetai ka koe mōni o makai a hu mōni. Ka mau ka tō ho kere si e so. Tupu i ho mau ngai no to whare. Ma ku tupu koe ia o tupu tihu mau where o kontanak. Whawhetai lai koe whenga maari o e moui. Whaita pekina moe ngahi nima u mau e loto fie whaki ko iu koe ngā ue e a Fiona. Whaita pekina whawhoi tui ki nau tau. Nuke hoko aha koe te nau tau i ofa ki mese e a Fiona. Hoko mua e nau senite nau nima fie homo ki ngā ue a Fiona. Ke aonga ia ki ngā ue e a Fiona. Mea kotoa peo tua te mau fua tua ni si ati koe ni. Mau whakafuka pia le leina mai langi o whatenga ki pe a Fiona. Ia sisu Christ ka ko mau whamui. Amen. Kore mo Amerika maha hiwa, a kore ki a sāki ngā tana ki e tau mea o wha. Kore mo vai hanga kuro. Fai ki pe i hanga tau te pito ki taimi koe nu tau. Tata taha mea ke lere tau te rota pōpong.
ka whakapatu wata ta hape koe hao whakaukau li rei tate tau sai whakato ai. Mahalo pika te au koe li rei ta hape ia, e whakaimsenga ta koe ni. Ka ta hape maasi, whakapatu humu e whetu peu tau iai, whetu te ke mea kiaki shopping, koe hao hensi ke loto, ka mo api whakapatu ta hape koe save your senti na more ke kure anga. Kure anga e ai le whangalahi, koe koe more o senti, ka ta whaopa ki tau ai au. Ko ta whakapoto taha mo whakaukau le taha i sai ke ka koe, sai ke te au, sai ki whai te kau, wharu kua ki tau kau. Maro mea pia ko whamanatu, ka ha mea i whamanatu i whai ka hoko atu, mea pia ko whamanatu atu, au ka ki tau.
Welcome the Holy Spirit as He dwells in our midst this afternoon. May He complete also the messages that's coming up later. Tukene kulumaki ho tauloto, tukene omaya malohi ko ia, pamoy mafai ko ia, ke hoko ko kapasa pamoy tuhulu ka tauloto. Amen. Mafeta ko tai to ta ko te. Kau taki ate ke bolala. Kau tangata ik, ia te foki ki si hola, he ke nau tolo ko to si kau finei. Tapi he foki tau pana. Ko lave ke kai hen dia ona pai ke ho ko lo ke nau tau fata i he. E fi a fi. Tapi ke tau foka pas. Ilo ko e feito da donu bene ko ke ai. O tu yo ki ai fe kau ke teu e o tua ke whanongo ke ai ke ai. Ko tu i ai. Ko fa ambe ke tu i mo ai. Amen. Ko ia teu ki hange teu ki lave te he me ko na fa hopa ti ti ko ni hange ko mo me ai mai ko fi fe nga ma teu mas ke tu lo na. Malo. So ana ne. E ki pumi mai to la ni ma so na tu mai to la ta ha. E lo ko si ai na ko. Lo fa fa dai ko e ai ko ki fa no pe ko fa amu pe ke mo ma ko ti afi ko ni. Ko wearing mask will be compulsory. E po pa me ke tau tu e mask i he lere atu ko e ni. Ai ko e honi he ke whai ai hano tau tea. Ai ko tau tea to tongi. E maho ko i e ngai whitu ko ni hane ko. Whare loto, sopingi, usa, whea whitu te ke iai. I ki atu te hoki mou, ka pao te ki tau laku me polisi ai. Koe hua nge au. A te whitu nau tolu e tau taha tolu. I a 13 upward. Ai nau tolu koe e tau taha wau. Nau hao peke nau tolu, peke nau kau nau reki. Ko ngai whanau. Ka tati whanau oa. Ko whawhine, ta mai mai whae, te maa peke tau tala mo fua ki he, kai ki uloto ke mo ua. O sai ahon, ai a koe kamata koe a pongi. Kone a koe uloto pongi, koe foi lao e mai, ko kau peke mo ua, ta mataha koe a kai ke tui maas, kai ki tui koe. Sai pito ka bako te alko ko ka, leo kala koe na, kai mo ki alo ki ngai whakataha anga pe hini. Ai kono nganga na iai mga i case ke puke na ko corona. Ko faam ke o te tau puke i he mahati ko ni ko tau tai toka. Me? Tau ki ke tau ha fato mai ke na te tau ke tui ko mas. Ko ke ma ke mo tala mo fu ke uni ko ya. Uni to malo ia pe ki tau ko tau faam di. I he moment ko ni ko faam pe ke frafe tau pau hiva, pe ke tau fa pas tai tai. Ke na ma ke special
whakata ki e ki. Toi ai maha ki pasi toi rei. Koe si viene ka wiwa pe pasi kwa ke toi hoko atu kua ta hape ka ki whakata ki e ki. Whakatawange pe hoko ki hiwa te mawhaya te te afkoni. Ko ha tāpuaki, mo ha whakaloto lahi. E kamata anga e tau whanonga he tau koni. Whakatawange pa mo e ki ke ngawe mai pehe ne whonga. Tuku noa e ka wiwa mo tau ngahi leo. Ka tau whakawhanongo pe ki he lea wiwa he hoko pe ko tāpuaki ma tau tole whanonga anga mamani koe ni. Amen. Kudi ai mange fullback ko nga ke whanau ka wiwa na hala nau tai.
How pe o ka Mosese o whingalo. O hono whingalo ke tau mao e mo ui, ke tau mao lahi au pita. Ke ngana i mo ui ko. Ko ni o si teu mo ki tau tolu. Te tau hoko atu ki he te pile o mo he i houa ko ni. A whai beo ngati ko ni ka taki. Wholofolau. Whai mea poupou, i he haua koe ni ulaki, pita, wahe hono ua, whaambeke lau, hangahi vesi me iai, whamaunga ai poupou ko eni. Kumatalau me he vesi hono hongo fulu ngāwalu, lak pita wahe ua vesi, Kavalu, i vesi hono ua wha, beon wharea. E kauta mai o eiki mou whakawaiwai ki ho mou ngahi eiki i he mana wahe kotoa pe. I kai ki he anga lelei, mo e anga waiwai pe, ka ki he anga mālohi whoki. He koe mea, aonga eni o ka pau e kātaki i e hataha, ai mamahi mo e tautea ta e totonu. Ko ene loto lelei ki he otua. He koe ha hono lelei o ka tautea a ki mou tolu i ho mou whaikovi. Pea ko mou whaakataki ia. Ka oka mou ka mamahi ia i ho mou whai lelei, pea whaakataki o gu lelei ia ki he otua. Amen. Amen. Koe foi konga koe ni foi ngai foi vesi mu a koe ni koe taimi eni na e fau ai e ka wakonga i he ahi lahi au pito. Lako whahinga ki brisone, ngā o iko more moi mou ia whahinga, pe hola ngai whahinga ki ngai tapa kotoa pe. Whaitu ke o nofo ki ai. Pe ko pita eni, tau ilo koe ia, e tangata eni koe oku, loto mau pekene malu i eiki, o wana hoko, ha whakatu utamaki, pe ona hoko ha whainga mea ki ai, mua mau pekene malu. Pe kune a o mai eni ki he taimi ko ia ene tau leke leka hifo, nai huki brisone. Ha o mai ki he ni uneilo, tātai tō e la āgia te ia. Vaveni pe ia, ke hiki atu ane moui. Toi whakafoki mai rewa ene manatu, ke manatu ke whiohi nā ne whai wa moe hotau eiki ko sisu kalaisi. Pea ko ene ane ako naki, ko ene ane wharei whakapoto, ka te kinau tolu koe ka wakonga na nau kei, whai pēa ngā ue neonga nei whai tau toi holope, e ngai whaitu ke.
na ke ave pe a ngongole ri na ke pe ke ta off yo ngongole ri ai he ko taimi ko na pe lave ke ai mo lauia koe koloa mo lauia koe melele ko no nga he ku ahi ko ia ho mo tui o ku hiki ai ki olunga amen o ku pore ia ki mo dol ko pau ke ahi e tau tui i he taimi se asio eki amen he kai ke tau fononga more hao ai pe he kono nga o mo lo hiri ange ko no ai e tau tui o ku hiki ai e tau mo i he revolo o te malunga amen pate ke tokia ke pate wow ta ne na be mo ui ko no fo ki revolo ko revolo e mo ai na ia ia au fe ma uia ko ke al ha ke al ke revolo i kare pe ko la ve ai apostolo he ni ko he ko ha hono le o se mahino ko tau te ai ki tau tolu he tau fai kovi o stotonu be ke tau fie tau fai he kono nga na tau fai tau tolu kovi ko ia ka tau mai ka pau e tau te ai ki mo tolu kono nga o mo ke fai le rei be mai o le rei ia o to ai ai pe ko teu ia ko e tangata ko ini tama he ko me ai ko ui ia ki mo tolu ki ai ko firi ai ki mo tolu ko whakamava he ia ki mo tolu me he toenga he na mamahi a kalaisi ma modolu pe ko ne toko mai ha fai taki anga ki modolu ke mo topu va etaha pe moia topu va etaha fa feta ke eki amen mo su taha pe mo eki kai ke te algo te tu ha su ke to va etaha pe vesu aya na ikai ke ne fai hanga hala pe na ikai ilo hakaka i hono fofonga wa ai na ikai ke toi manuki I hono manukia ia I ene mamahi na ikai te whakamana kana ane tuku ia kia te ia o ku whakamau ma oni vesi wa wha ai na ne fua toko taha pe I hono sino o ona e tau ngahi hia ki he akau koe uhi e tau tau ataina me he anga hala ke tau mo ui ki he ma oni pe koe mea I hono ngahi ka o mo ui ai se aso eki ko ke hoko koe fai taki anga ko koe si pinga o si teu I ko he eki ko si sukalaisi ke hoko koe mama ki ho tau mama ni lolotonga e whakapouri lolotonga e mahaki whakaauhau tau whiahanga lolotonga e mate e kakai o ku ke mo ui o ko ke lava mana wa he ku iai e ui mahu inga ai o tua ke te koe pia moau to I hono sino ma oni ko ia ni wa mana ke tau whakamana oi nai toto ne mahu ua ke paluto ai mamanga ala oi na alohe otoa o te whaito o hononga hita e iki kau
ai nai hata te ke a tu e tau ki pu ki ai. Pau ko ko to ta ka ta hiki ko ni ma. If you haven't got any of the cup of cover, just raise your hand so they can come in. E o ma ko to be. Fefe ke muanga le o me aki o longa. Ke tau whaka apa ia sino tapu ho tau eiki. O momo, o mau, o no inga pe, o ki tau tolu whahinga tangata. Laki hono tata ai kāre vare. Koe vai fufulu, koe vai whakama. Whakamo ui ki tau tolu. Tau maha ki whakasino. Moi. Moi na tau kumi, ba tau whiri be ke tau whai. Ka kone whiri e ia. Ke alu ki kāre vare. Tau whamalopa, tau whawheta i eiki. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ke tau lotu. E tua mafi ko mau. Whamalo lai ke hawhiona ko hui ko mau inase whenga maari e kone tua. Mau whawhetai ko hui ko e whenga maari e kone mau ke whamanatu mau ai pe o tua. Ai ofa e hawhiona na whaki mau ngahi mo ui. Mau whamalo ko ke o mai ho mau whenga maari e o tua ke mau. Mau whamanatu ai pekia e hawhiona ko hui ko ki mau tolu. Ki mau tolu nai pau ke more, nai pau ke auha heanga halau tua ke whawhetai. Ko ke mai mo whainga maari o tu. Le ki mo hanga atu ke te koe ko uhi, koe waine, ka pehe ke maa he viaf koini, mo pai ki hawhiona. E ki ho lau maari ke hanga tāpu ki ia ka toha mau, ka mau ka maa uia o tua he viaf koini o tua. Ko mau lo tuia ka ke hanga wham uia ki mau tolu, ka pau ki hanga mahaki o tua. Mau lo tuia tu ke mau ha mahalohi te ki mau tolu. Mai uhi koe whanonga whai mi taimi ki tāni te o tua. Tāpu ki na mai ho whiwhikau, pe ki ono whare, pe ke siasi e viaf koini. Mau hapai ke afiona. Patu ke lang ia pe afiona si sukalai ko alo mau famu ia. Amen. Vespe taha o kui kai ke o me o tua ai rifia ka ko malo ya mo ofa pa mo fa boto poto ya ai o kui ai pe ka venga o ta Malanga o kui kai ke o me o tua ai rifia ka ko malo Fia
whakawhetai. Hallelujah, hallelujah, whakawhetai. Hallelujah, hallelujah, whakawhetai. Pada mai, whawhetai, ka koha whawhetai e maumoui. E whiawhi ko eni, iau e ko mautuuta ke he ua afu. Ma ua taha. Moui na nofo i le lenga. Kai ilo pe e au mai, ka ko mautui he whiawhi ko eni, ho saione, hiki ho maure o whawhetai. He kai ke mau au sia mautolo e ahoni. Kai ke mau laka mautolo ke he tau whau ko ni. Kai pe he ko mau pato he toka ngai e mau moui. Ko e ofa mo e whaki ke resi tai mātā tā pia e awhiona. Ko ia au to tonu e pia mo ki mautolo. Ke o hake fua ho maulongu tu ko e whawhetai pa mo e whamalo. Whawhetai. He ko whamanatu mai e Paula Ruaki ti mo te vai Ruaki vesfitu. O kai te ke o mai e ko e lifia ke siasti e ki. Tala mai pe ko hai COVID-19. Tala mai pe ko hai whaingataa. O kei maalunga pe hua whasio wa. Falala. Ai whahinga ia ke hosi mo sariote. Kau mau falala mau tolu. Ke hua whasio wa. E ngai kau tau. Tapu e kina ki mau tolu he fia fini. Mo ho fola ku tapu aki pe e ia. Ko ho tamayo e ki. Whakalea he malohi ho lau maari e. Tuku ke mea ngau e aki. A ho tamayo e ki. O ku vilingia e mo ngā ke whakaau. Ho whina ngā lo pia mo ho ongong le rei. Ke loto toko tako toa pe e fia fini. Ke mau e langi. Ke mau e whawhetai. E huafa beo sisu klaisko alo. Ka ko mau whakamu. Amen. Mei ke wilifia. Talo foki mai o se tai ala sisia ni nai. Mo ko ngo I peu. And I felt Langa peu kulu. Pepe. Vai au te o si mai. I had a little Mama to mata pa te lue. times E that au ia ta mai ia. Fa popo de sio. there are days where my vision is weak, He ke fu malo hi fa ke tau fia o fa tau malanga. but it's not strong enough to keep me from sharing our word today. Fa feta e bige ki. Sio mo ke sa me wa fitu. Te ulawa tu me vesu raki ke vesio no. Read with me Psalms 27, Sa me wa fitu vesu raki ke ono. verses 1 to 6. Te ulawa tu he tau lili whakatonga ko mo tolu ko te tap whapapalangi. Mo mui pe. O pe ono whakarea. Ko e ku mama mo hoku whakamoui a Jehova. Te mana mahe ki hai. Ko malohi o e ku moui a Jehova. Pe te mana mahe ki hai. E hau ke te au e kauanga hala ko hoku ngai whiri. Mo e kau whakamamahi ki a te au. Ke kai ke osi hoku kakano. Nā nau tū kia o hinga. Ka pau e whakataha e kau tau ke tau iau. E kai manawahe hoku loto. Neongo e tū mai e tau ki a te au. Teu whalalape I he mean. Ko mea e taha kua kore ki a Jehova ai a te ukumi ki ai. Ko hui ke unofu mau I he whare o Jehova. I he aho kotoa peo e kumo ui. Ke mamata ki he lelei o Jehova mo whehui I hono whare tapu. He tene fufu au. I he aho e mamahi I hono a whioanga. Tene fufu au. I he potulilo o hono whare whehitaki. Tene whakotu au ki he whungamaka. Pea ko eni, e hiki ke maalunga hake hoku ulu ki hoku ngahi whiri o takatakai au. Ko ia, te uhake I hono whare whehitaki a ngahi wheilaulau e whia te uhiva. Io te uhiva a ki ai whawhetai. Hallelujah. Whawhetai. Whawhetai ki eki. Ke ilo ko e ka venga. My theme for Hei today, kai te mana wahe.
I shall not be afraid. Pe te ke lava peo whakalea. Te mana mahe ki hai. Or whom shall I fear? I mo tolu koutou ki tau kei ange he wholofola. For those who are a bit more well-knowledge, Ta whoki e ngai same a te vita. this is one of the Psalms of David. Pia nā kulau atu ai vesi ula ki ke vesi ono. I read verses 1 to 6, Ka oku vesi e taha wha ai same koni. but there are 14 verses in this psalm. I he vesi ula ki ke vesi ono. Te ke ongoi e ko ia loto te vita. E ne fie fia mo ne hiki hake hono loto ke he otua. You can see from the first 6 verses of this psalm that David is happy, he's lifting his heart to God. Te ke lau e vesi fitu ke taha wha. Liriu e attitude te vita. O tangi ki he otua. Ko hea mea te ke tukuangi ai au ke hoku ngai whiri. But in the latter part of the psalm, David changes his attitude and asks God why he has let go of him to his enemies. So, ko ia ai te tau sio peke ta whaki ko apitia te vita mo fia fia. So we'll see in this first part how David is upbeat and he's happy. O ko lawe e pe ko uraksa pate ne uafe uataha. I do take real note that this is the first Sunday of the year Te ko 2021. message ia ko hao mo ia ke tau laka ki e tau whanonga he toenga tau ni oua e manawahe. And this is the message I bring that you. Tau ilo e tau shall tolu ia ko fear. e whoou ha mea ko tau laka ki ai o ko tau tairiri he koe ke tau iloi ko hea koe mea hoko. We sometimes have fear of the unknown because we do not know what is to happen. Kai tuku ke whakamanatu atu e reo e o tua I he samea te vita. Oua e manawahe. But let me draw your attention to the voice of God in this Psalm of David. Whom shall you fear? Pehe kauririu tohi tapu ke taha e ne same I he tested experience a te vita. Pena e hoko I he toafa. It says many scholars of the Bible recognize that this was probably a time in David's life he was in the desert. Pakapau te ke manatu lelei. Nei ai e taimi na e turi holo ai he tui kongo saula te vita I he toafa. And there was a time that King Saul had chased David into the desert. Pea koe mea nai hoko e taha koe turi e ono fuhako ko Absalomea te vita pea aloa te vita ke toafa. Ai a koutui koe sameeni I he mea koe ia ne whae Absalomea ne turi ne tamai. So I believe that this psalm is a result of the incident that happened between David and his son Absalom. Kuke lawe I lele e koe same ua tolu. You know Psalm 23 well. Amen. Amen. Ko fia fia e taimi na kulaua e same koe ni. But I was overjoyed when I read this psalm. He whakataha e mo same ua tolu. Wonderful encouragement for those who are fear. Ko sua ki ai koe whakaloto lahi whakaofo ofa o pito ia ki ha tangata o fauha whaingata. It is an encouragement for someone who is going through Tangata o fauha difficulties, mamahi. someone who is going through pain, Pe ko ha tangata o ku manawahe. or someone who is fearful of the Lord. Ko mea pe o ku mahino mai I he rea e same koe ni. This psalm speaks to us. Na ia e mea nai manawahe a te vita. Ko mea ko ni nai hoko koe ki ai ke makatuunga ne lau e same. Nai manawahe a pita te vita. There was something that David was afraid of. Uraki vesi ua vesi pe hono tolu. Kua tu o tolu ai asi a rea koe ni manawahe. In the first 3 verses of this psalm, it shows, it is written there, who does David fear? O ku mahino ki he tui. Ka turia o mau I heni e more ne moui. It was understood to David that if he was to be caught, he shall die. Ko ia, na ne fu matua ki manawahe e au pito, I he mea koe ni, hono tūria, I hono whoko Absalomea ke toafa. And that's why he feared for his life. Wafe tā wha, In 2014, aho pe taha, one day, kou toki I loo I hake pe, mālolo ai o kuongo kaunga tangata lelei au pito he ako, I knew ai that taha, one of my good mates from school had passed away. pe mo kaunga tangata lelei au pito ya serian, aho ta tau pe, tanu pe nau ai aho taha. And also one of my good friends here in Australia, they were buried on the same day. Aho ta tau pe na whanongo ia na ua, ma umai tohi me toke tā, Mosese, bave mai wharimaakti. Also, on the same day, I had a letter from the doctor to come to hospital immediately.
O au mai ki mo meniti ko ni. Nai kai pe ke fu mana va he hame. Up to right now, until this point, there was nothing I was fearful of. Ne au mai ke aho ko ni. Falala ko a ke o tua he kai pe te mana va he hame. I was assured in my heart that on this day, I wasn't going to be afraid of anything. Ko e ku toki mana va he. But this was the, Ava ke to he to ke ta mo siwa ke ko whakaha ere mai ni a ku kaunga tangata ke tanu. this was what happened to me once I opened that letter from the doctor. Mo le mena fai You know what I did? kuko. I used Google. Ko ilo pe mo ta utu fu whakalau maari e. I know you were Healing sitting there. verses. Bang. Web pepa yapi, feunga mo vese tuange au taha ono, ape he pong pong kotoa lau katoa pe tok whahamea. E fiafi pe lau katoa pe. I have a piece of paper at home that contains 216 verses of which I Ko read whakatoka every ngai le time. vai mea koe ni. And I noticed this one thing. Ko alu koe o to ata mai ki he wholofola e o tua, That- pa te whanongo ki he rea, pa te tukuhifo ko to loto, o whakakaukau o tuiki ai. That when your mind continues More to read the if scripture of the you word, your fear is gone. Whawhetai koe wholofola e o tua. Praise God for his Amen. word. Whawhetai koe malanga ne la. Good news. Praise God for Brother Nella's preaching. Good Ne ongo news. koe ngai bad news, ka koe maturity, koe good news. Amen. Whawhetai ke eki. Whawhetai koe ne wholofola. Praise God for his word. Lava he ne wholofola o mai e merino. His word is Ke able to loto bring koe peace o kuhoha. to a heart that is troubled. Lava he ne wholofola ke mai e whakamo ui. Ki he sino koe mo loto ku lavea. Pe puke, pe mamahi. His word is able to bring life to a heart that is broken. Ne lava o mai, ai whakawhie maari e, kia ki nau tōlu koe, o ku mawhasia ia mea. Koe wholofola e o tua, te utalatuka koe, o ku ne lava o mai, ai whakawhie maari. The word of God is able to bring rest to those who are heavy burdened. He ka pau te ke lau tō kanga e tau wholofola. Because if you read with notice of the word of God, O ku lahi au pito e taimi, o ku tō kanga mai ai o tua, pe ku rea ai o tua, pe ku ne o mai ai good news ke te tau. there are many times that God brings good news through his word. Mea se nesi ka whakaha whonu e tau wholofola. From Genesis E to ongo ongo Revelation, lelei me he o tua. the word of God is full of good news. Pe koe ke tua taha pe ne rea mai. And he's not just I one he time whim he tatau, speaks. tene tautou talamai, tene tautou talamai, tene tautou talamai pe. He will continue to repeat himself throughout scripture. Hange koe ni, te ke whakatoronga i ho lau, e hau e whakaukau, te ke lava mau e whakaukau ko ni, ko message me o tua, ko ofa. If you take notice, some of the messages of God, that he's a God of love. Amen? Ko otua, ko ofa. God is love. O koe ke pehe, o kuia e ofa he otua. It is not to say that there is love in God, Ko ofa. but God himself is Ko love. kano kato pe ia e otua, ai ofa. That is who he is. He Amen. is love. Pea whekau I lewa tau tolu I he ne message. Ofa ke o tua ake kotoa ho. Malohi, kotoa ho iwi, kotoa ho poto, mea kotoa. And he commands us, therefore, to love him with all our might, with all our mind. Tala mai with fo ke all tau our ofa, spirit. ki o tau whangatoko ua. He also tells us to love our neighbors. Tala mai fo ke tau ofa, ki o tau whiri. Amen, He ke says to leo la. also love our enemies. Amen. Lotu ma ki nau tolu. He says to pray Hufia ki for nau your tolu. enemies. Whakawhetai ki he eiki. Te ke lau lele I pe tau wholofola. He kai ke misi e koe message koe ni, koe otua o whai mesi. If you also take notice, when you read the word of God, it shows he's a God of Taimi ki he mercy. taimi ki he taimi. From time to Koe whakaongo time. mai pe he otua, ko au koe otua o kou whai mesi. God always reminds us that he is a merciful. Tala mai he wholofola koe ku mesi, o ku whakafo pe, he pongi pongi ko toa pe. Pea whakawhetai ke eiki, o ku whakafo he pongi pongi, he ku tau ngā ue aki pe tau tolo o se aori. He says that his mercy is new every morning and good because we use his Amen. mercy up every day. O tua o ku whai mesi. He koe ni, o ku ikai ke tau mau, o whakatatau, mo tau anga. Amen. Koe uhi ko ne mesi. Because we do not receive the same we should Ta receive. tau ai because of our pe, pe koe wrongdoing. ha ho mea ai whai. No matter what you Ta have tau ai done pe, wrong, pe tau ki heri ho anga. no matter if Pea mo ho ngā ue.
If what you have done is so wrong, Kei tala mai pe o tua, ko o tua au, o ko whai mes. Ko God still momeniti reminds ho us. ta foki ki ai, kai ken toi, The moment you pau turn peke to ne him. tari e a koe. Ko o tua, whai mes. He is a God who is merciful. Whawheta ki heiki. Te ken whakatoa ngai, pia moe message ko ni me o tua. Ko o tua, oku, wofi, ka tautolo. He is a God who is near to us. Amen. Ko o tua o ku wofi tala mai folofola, o ku wofi angeia ka ki tautolu, he wala ko ni o tautolu. The word of God says that God is nearer to us than the clothes that we wear. Nā tautok whamana tua ene Krismasi, tala mai, ko tahai ahono hua wha, ko hai. Immanuela, ko o tua, ia tek tautolu. We just celebrated Christmas in which it says that he will be Kainga called lotu. Emmanuel, which is God with Tuku mo us. ke kuhanga tauwhiki tautolu. Let us Ko stop o for a moment. tua, ia tek tautolu. God is with us. Ko o tautu koe nā, As ko you o sit tua, there, o kuia te koe. God is with you. Sai, koe whatokanga re vaini. Toka ngai ai whei tuu o kuke ave holo ai o tua. So therefore, be careful wherever you take God with Toka you. ngai ai mea o ke sio ai, he o ke sio whakataha mo o tua. Be careful of what you see Amen. because you are watching Tala mai o together ku with ofi e God. ka te ki tautolu. He says he is closer to us. Tala mai, hei kai pe a taimi, mo ha taimi, pe ne siaki ai koe, pe He whakaswisi. says in his word, there will never be a time he will forsake us. Ta tau ai pe ia, ka ke ka whangia i tahi, ke ilo e koe, e alatu, e iai. If you reach the depths of the ocean, he is also Ka there. ke kai e whoni se awhi, pe koe hae vela mea o ke whau ai, tala mai, e iai mo koe. Even in the furnace, fiery flames, he will be there with you. Koe taha nia mo message he ka te ke lava ko miss. Koe o tua, o ku whai whakamo ui. Mea senesi, ke whakaha, te ke lau leirei e tau wholofola, e tala mai, e o tua. Koe o tua au, o ko whamo ui. He's a God who Tala brings mai, life. ko covenant, I make my covenant to heal you. O ku ne whau e ne kovinanite, tene whamo ui koe. Ako no moni, ka guaha o mahaki, e ha, tene whamo ui koe. It is truth that if you have sickness, he will heal you. Taimi, ki he taimi, te ke sio ai pe, ki he nima mālohi o tua, he ne whai whamo ui ki Isleri, whai whamo ui, ki a ki nau tolu, o nai kai ko haka kai Isleri, ka koe ka kai, na honga tauhilelei, e kau palofita. There were people that God was able to bless and heal those who were close to the prophets. Ko whatoa ngai mea koe ni he ngahi malanga koe koe whaostau. But I noticed of those who shared at our New Year's Eve service. Kua vave mai, ai toi whoki mai, ai eke. Jesus Te koe is coming tahaia, back. ai message he kai te ke misi e koe. And that is one of the messages you Senesi, cannot miss. ka whakaha. From Genesis to Koe o Revelation. tua, o ku whai, whamau. God is a Amen. righteous judge. E ve ewa holo pe tāwou, ho hala. Says, young youth, take go E on ve your ewa path. pe whine mui, ho hala. Youth, choose your path. Ka ke manatu, e hawe aho. But remember, Whamau there i will ai be a whatatau pe moho ngawe. But remember, there will be a day where you will be judged for what you Te have koe done. mea o kusai ai, whakamau koe ni, kai to tatau moha whakamau. And this judge is not like any other judgment. Tala mai, o ku whai to tonu e ne whakamau. He says that he is righteous. He is a righteous judge. Pe ku kovi, pe ku lerei ho ngawe, te ke kai pe ko ia fua, he koe whamau o ku whai to tonu. Whether your works were good or bad, you will be given what Te is due to mahino you. lewa koe tau ngahi ngawe, mo tau ngahi anga, pau pe ke tau tutu he awe o tua, kai whai hono whamau. So therefore we understand we shall bring our works before God so that he can righteously judge us. Pea kou tui pe te ke fu o ho vare. And I believe it may become of a shock to Koe you. taha message mea se nesi ka whakaha o ku tau lea mai ai o tua. One of the messages that is constant from Genesis to Revelation. Oua e manavahe. Do not be afraid. Oua e manavahe. Do not be afraid. Taimina ne uia e palaha me tu o alu ke feitu he kai ke tala atu ka te tok whakaha atu pe ho alu ko e rea pe oua
e palahame peke mana vahe. The time he told Abraham to go, not giving Abraham yet. Taimi nai honge ai, He said, "Do not be whakaukaua afraid." Aisake ke hola ke kau Filistia, lea o tua Aisake, o te ke mana vahe, tō ta upe ko he tainim, fua lau te au pe he tau pe. God told Isaac, do not be afraid. Se kope, whakaukaua se kope, ke whokia ki hono whonua ko lahe ne koloa, e ne mana vahe ko e ka isoa, ko lea o tua se kope, oua te ke mana vahe. Same with Jacob, God also told him, do not be afraid. Taimina ne uia Mosese, aluka whelo, talange ki ai, let my people go, talange Mosese o ke whalo, ko lea pea o tua Mosese, o te ke mana vahe. Same word he gave to Moses with the Taimi, Egyptians. nai teu "Do ke not be whakao e afraid." whanonga Israeli, ke whanua tala o wha, ko lea pea o tua Sosiua, ko koe te ke whai. Oua, te ke mana vahe. God's word to Joshua leading the Ke Israelites to tui ko the te promised land, do evita, not be ke tui ko afraid. Solomone, ta tau ai pere o tua, oua, te ke mana vahe. To King David, King Solomon, he said, do Profeta not ke- be afraid. Josafate, talamai ko lau mano, pe lau miliona kakai whakataha foi whanua tolu, hau whakataha peke tau i koe. Ko lea pea o tua Josafate. Oua, oua te ke mana vahe. His words to Jehoshaphat, do not be afraid. Kau whakamau sefi, ta ko te pola, ko kitione, ko lea i pe o tua nela. Oua, oua e mana vahe. His word to all the judges in the Bible. Nā tau tok sio ki ai, Do not be hā afraid. ki ai Elisabeth, ka Sakaria, hā ka mere, hā ka Josefa, ko ere ai pe angelo, oua, oua, e mana vahe. The angel to Zachariah and Elizabeth, Mary and Taimina e Joseph. ongo mai ongo ka sailos, pure o e wharelo tulahi, o te ke toi whakahoase eiki, ko ho whewhine ko mate, ko ere ai pe a sisu, sailos. Oua, te ke mana vahe. Words of Jesus to Cyrus, do not be afraid. Taimina e hau e kau whewhine, ki he malae, ki he whaitoka sisu, he tautua sisu, ko i rea pea angelo, kau whewhine. Oua, e mana vahe. When the women came to the empty tomb, the angel's words were, do not be afraid. Taimi, nai hai e angelo ki Ananaia, alu, ki tā masikusi koe tangata ko Paula. Ri whake o ni mā ki ai, talange Ananaia, koe koe te ke mana tui e mea whahe siana, koe re ope, oua, te ke mana vahe. The angel, what he said to Ananias to go to Damascus, he said, do not be afraid. Tok whakaosi lewa ti mo te hiva koe, nau kore atu koe tau hiva. O kui kai ke omi e o tua a irifia. God does not give a spirit of fear, Ka koe ha, ka koe malohi, But of mo ofa, power, mo of love. whakapoto. and of a sound mind. Ko be, ko hea mea fu mamawhai pa to kangalahi au pito o tua ki whakamanatu ki Isileri mohono kakai. Oua, e mana mai. Why does God place importance in reminding the Israelites and his people, do not be afraid? Tuo lahi anga ne whakamanatu o e mana wahe, he whakamanatu ke mou maonion. There are many more times he tells us, do not be afraid, over to be holy. Tuo lahi anga ne whakamanatu o e mana wahe, he whakamanatu ke kinau tolu ai baptaiso. More times he reminds us to not be afraid than he does to tell us to be Nā moe baptized. whakato mala. Tuo lahi anga ne leo pehe oua e mana wahe. Even with to repent, it is greater, his words, in encouraging us, do not be afraid. Pea moe rea kehe? Tuo lahi anga be ne rea hono reo oua e mana wahe. Even with the issue of speaking tongues, he reminds us, do not be afraid. E lava nai ke tau pehe, So therefore we can say, o ku mahono i he o tua, God understands. o ku iai e whahinga, vai, tendency e tau tolu, whahinga tangata, ke tau mana wahe, ha hoko peha mea, There is a tendency in us humans that we tend to fear when something happens. pe ko hono toi liriu e taha, e lava nai ke tau pehe, We can also say, o kua fio i he o tua, ko mea tau malo i tahaia a setane he kuongan, ko te inga i pe, ai siase o tua, ke mana wahe. that is Satan's number one strategy, is to use fear amongst us Christians today. Ko mana wahe e ne hanga kukumau ki tau tolu ho tau loto. Fear Dominates grips at us. our heart, dominates our hearts.
Amen. Whahinga ni e na uri fiagu. Kalamahong paralyzed. Kai pe toi lava ngau. It says that fear is almost paralyzing us. He ka tae toka ngai e mana wahe kai ngalot. Because if you understand fear, church, Tene kai haasi ho fia he whare he saione otua. it will steal your joy in the Zion of God. Tene kai haasi ho merino. It will steal your peace. Tene lava kai haasi ho moui. It will steal your life. O moui lo mea ta. Tene lava kai haasi ho mohe. And it will also steal your sleep. Ko ia oua e mana wahe. Therefore, do not be afraid. Ik moui lo taimu tau mana wahe ai. Because the times that we are afraid, Pe he kauririu tohi tapu. Ko mana wahe mo tui. Ko foi tu saiti pe one coin. so scholars believe that when the Bible speaks about fear and faith, they are two sides of one coin. Ai ko na uhinga ko ho mana wahe pe a koe kai toi hau tui. So they believe that if you are afraid, you have no faith. Pe ko hono founga ko hono teke i mea koe koe ha. Tui koe kai hola mana wahe e ki tu. And then the way is to flee from the fear is to believe, have faith. Mea ni ku ilo he te volo. O ku malava e mea ko toa pe kia ki nau tolo ku tui. So that's why the devil knows of those who have strong faith and believe. Kakapau tene whainga e koe ki kei li fia. Ko ne o si hau tui. And if he will try to make you afraid of something, then your faith will end. Pea ko ki nau tolu ko koe o se e nau tui ka nau li fia. O nau tau tu pena toi whare lotu. And for those who have no faith but yet are still afraid, Te ke piki nau whanau nau toke malanga. they are still sitting in church and do not hear Te this nau o sermon. whale nau toi tu hai taimu koe te tau tala noa. Oh, nai kawena he malanga. Just become apparent to them when they are outside talking about this Tau hoko message. ke kau kristiane vai au pito. He taimu tau mana wahe ai. We become weak when we are afraid. Whawheta ke eiki. Koe mana wahe ia e pau ke hoko ia he koe tahai e ngahi longo. Being afraid is a emotion. Pena kamata vave au pito pe tau to pe tau ke eiki pe tau ko si ngako pe tau to ke mana wahe. And since from when we were younger, we already knew how to be Tau afraid. wana tuko toa pe ke tau ke eiki no avi tau to ke whare maha ki kai to o mahe to ke tahane me au. We all experienced that first time we saw Pe, a koe needle taake in the ni fo. doctor's office. Or Skamata pe mana the dentist. wahe ke eiki. Koe ngai fuse puni a kau go tuku he tawhaki koe ke whai ake ha kuki koe foi pepe spe taha. Koe talanga taha kosi mana wahe pe kau re kai na skamata pe ke eiki. As we were children, we would constantly be afraid. Te whatonga e ngai pō o ku mana si lere whanau haki a teti mo mami. Koe mana wahe. In nights where we would hug our parents because out of fear. Nau alo hake pe koe ki he a ko, teenagers. When they would go to school as teenagers. Koe taha ai mana wahe nau fōwai koe bullies. One thing they'll be afraid of is bullying. Fear of rejection. Amen? Amen. Mana wahe nā tohi sivi ka e i tango mātua. Fearful of Wako not pe ia he passing tau teenager. exams. Things in a teenager's life. Koe fia koe nā fo i e timea ka pulu ho mo api ako. Scared if your sports team will not perform as well. Pea mo ili fia koe whai homeworka. And also afraid of doing homework. Pea tau alu ake koe ke tau lalahi. And as we grow older, Koe ne toki hoko ia koe mana wahe mo oni. that's when we are afraid of real things. Ili fia koe ngā pe lava tāwhewhe no. Afraid of whether we are able to repay debts. Ili fia koe talamai he toke tā koe toi ilo. Pe koe hawhai to ia ke whai ka koe. Afraid of whether the doctor would tell us there is nothing more they can Ili do. fia koe tāna ke pila ia o lahi. Koe ke ilo pe to tong whewhe. Afraid of if the bills collect themselves and do not know how to pay them. Tau ili fia nā hovare ku o to atu ha to whanga. Koe ku malanga koe ni ana koe ku our loved ones. Tau mana wahe, tau noftai tai li tau wile tau tolu heni. Koe te tange telefoni, koe te tu whaongopen, na koe si telefoni mai ni tonga ku hoko uia iki. Mana wahe, koe mana wahe mo ni. We're afraid of losing our loved ones. Whahinga ia, fulalahi pe hena pe. Mana wahe ia ke alo whakai wangeri o, ke wahe wholofola. There are those who are afraid to go and evangelize and preach the word of Unu mai God. pe mana wahe me i tua hau ki whare.
The fear comes from outside to Pea moe within. mana wahe he kai pe mawahe tau tolu ta tau ai pe ho toa fe ai mana wahe ke aho koe o e tau mate. And fear will always be with us even until death. Hono moni kai ngalotu. The truth is, church, He kai te ke au koe ke matua tua koe nā tā e te ke fōu mai ha mea te ke mana wahe. you will never reach the maturity level where you won't be afraid of it. Pea ka pau te ke mana wahe tari pe. Because if you are Keep not on yet living. afraid of something, Keep on living. just keep on living. He ai pe taimi e hoko mai ai mana For there wahe. will be a time you will be afraid. Ka koe. Koe ne hoko mai pe ai mana wahe kia te koe. But when you are afraid of something, Ko kore whakamore more atu. Toho toi tapu. Alu ke sa me ua fitu. Pea ke lau e vesi uraki ke he vesi ono. turn to your word and look to Psalm 27. Ko whaamu ke meditate. Whakakaukau loto ki ho lau he aho moe po. I want you to meditate on this psalm day and night. Ai e lau koe ai peteri ake. Ko fufu ho wholofola ki hoku loto ke o ana aku whaianga hala. Like it says in his word, I have hidden your word in my heart that I may not sin Sio against pe you. ko haina ne tohe sa me ko ni ko ostala atu ko te evita. This is David. O kai ko hatoe taha hange pe ni o Israel. This is David's This is King David. Ko e ni tangata nai pe he wholofola o ku turi mui pe hono loto he otua. This is the man that the word declared he was a man after God's own heart. O kai ko hatoe ki taha pe ko te evita. He is not just anybody, but this is King David. He ko pe ka ai ha taha tene ilo ai mana wahe e lahi taha pe ka David. And if it was anyone to know of what it's like to being afraid, it would be King David. Ko tui pe ko mo wanga ke te au. Ko ne ki kamakamata te pe tau malanga. O na ke whakaukau, ko minite tahanima, minite tolu noa. Ko kore whakamore atu, e ki loa pe tau malanga tau tolu. Ko whiwa he whenga ke whakanou. Kai pe ke lawa ia pa tuku ai pe ia ke pe. Tau mau e fuhot, au ke taha wā po. Hano kovi ka tau lue pe ke taha wā. Taimi ko tau ko toa, ko uki ai pe te evita tau, te mohono whiri go Filistia. Every time we see in the Bible that David has a history of with the Ko pe Philistines. ka tau ne ilo ili fia ko te evita. And if anyone who knows what it's like to be afraid, it would be Tala mai David. he wholofolana e tau mo fusiai e Sayaniti, o kati, kolaiate. He says that David had a fight with Goliath. Tala mai na e tau mo laione, tau mo pea. He said he also had wrestled with a lion and a bear. Tala mai na e turi e saula he toa wha, a te evita, lere a te evita he toa wha. King Saul had chased David into the wilderness. Ku ke ilo e talatu, na e turi e Absalome hono foha. Also, his son Absalom had also chased David. Te evita eni na ne feisi a judgment e otua, ko uhi ko hia ko ia Patsepa. And David also faced God's judgment in relation to Ko Bathsheba. te evita, na e tutupu hake ne whanau, na nau whihia au pito ke nau tamai. King David had children who disliked him. Ka ku tala mai e te evita he sa me ua fitu. But the King David in Psalms 27, Ne ongo e mea ku hoko hoku family. no matter what is happening in my Ne family, ongo e mea ku hoko ki hoku pureanga. no matter what is happening to my Ne ongo kingdom, e mea kotoa ku hoko mai ki heku moui. King David says, no matter what Pea moho happening kua is happening takai. to my life, all people around me, The Lord is my light and my salvation. amen. The Lord is the strength of my life. Ko e ku mama mo hoku whakamoui a Jehova. Moilo, tala mai te evita. Ko tala mai e ha, ai mea hoko ko pureanga, mea hoko ke moui, mea hoko ko loto whare. Hei kai te umana wahe. Hei kai te umana wahe. King David made a declaration, no matter what is happening in his life, he will not be afraid. Tala mai he tau re soni, ta tau ai pepe ko tangata, whom shall I fear? Ta tau ai pepe ko hai tangata, hei kai te umana wahe ki ha tangata. He says in our scripture, in the first verse, says, of whom shall I fear, no matter who it is. Ka tū mai, ka wanga hala ko whiri, hei kai te mana wahe.
If anyone of my enemies were to stand against me, I Alo shall me not be toko taha afraid. ke ki toko lahi. If it was one or many, Tala mai, ka tū mai e kau tau ke te au, e ha, hei kai te umana wahe. if an army had stand against me, E then koe I shall not be whakapuri e ni afraid. koe na ilo e te evita. Because this was the secret that David knew. Koe o mai katoa pe, ai ngahi me ania o whakatatau pe mohono otua. That all these Tau ai things, pe ko hae o ngongo ko hoku pureanga. Tala mai mo o ngongo ko hoku loto whare. Tala mai mo o ngongo ke turi e mo ui. Ko to mai pe te evita ngahi o ngongo. Pe toha ko whakatatau ko no otua. Ngai te evita. Hei kai. David knew in his heart, no matter what came against him, it wouldn't compare to his Tamai te God. evita ke lahi angi pe hoko otua aku. David, Tala mai pe ko hae lahi whaingata. David said, no matter what difficulties, Ke lahi angi pe hoko otua aku. my Hei God kai. is still greater. Te umana wahe. Says, I shall not be afraid. Ko whi mao rewa. Ke sio, hao toi whoki ki api, o lau whalere e tau sāme. I want you to go back home and read this psalm again. Ki ngahi mea, o pehe te evita te ne whai, mo ngahi mea, he kai te ne whai. To what David said he will do and what he won't do. Whanongo lelei mai ka ngalotu. Listen, church. Ki ho whoki kona ki api, pa ke toi lau lelei e sāme. When you return home and read this psalm thoroughly, Tō ka ngai, ai asi ai rea teu. look out for this word. It says, I. Tō ka ngai, ko e hae mea, tala mai te evita te ne whai, mo i mea ne tala mai, he kai te ne whai. Read what David says he will do and what he will not do in this psalm. Ko usilau e au ia, ko hike talat ka moto. I've already read through it so that I may be able to tell you Mea tolu tala mai te evita. 3 things that He David said. kai, te umana wahe. Says, I will not be afraid. Te whalala pe, i he mean. I will be confident. Te whalala pe, i he mean. Says, I will be confident Pea teu, o hake, ai whawhetai, he otua. and I shall give you praise. Mea tolu tala mai e te evita. Hei kai, te umana wahe. Says, David says, whom shall I fear? Te whalala pe, i he meani. Says, even then I will be confident. Te o hake, ai whawhetai, ki hoko otua. He says, I will seek after. Tala mai te evita, ta tau ai bebe ko ha mea hoka te au. Says, no matter, David said, no matter what happens to Ta him, tau ai bebe ko ha mea hoko i hoku atakai. no matter what happens in his surroundings, Ta his tau ai bebe ko environment. ha mea hoko i hoku family. King David said, no matter what happens to Ta his tau ai family, bebe ko ha mea hoko ki hoku pureanga. whatever happens to his kingdom, Hei kai te umana wahe, he will not fear. te whalala pe i he meani, He will be confident in this thing, te ohake ai whakawhetai ki and he hoko. will sing praises unto Jehovah. Te vita, ko ha mea hei kai te ki mana wahe ai. David, what is it that you shall not be afraid of? Tala mai te vita, hei kai ke umana wahe, he ko ilo e au ia, ai o tua o ko tauhiki ai. King David said, I shall not be afraid because I know the God Kai that I ngalotu. serve. Tala mai te vita, he kai te umana wahe, he ko ilo e au, ai o tua o ko tauhi. King David said he shall not be afraid because he knows the God he serves. Ko ia ko hoku mama. Therefore, he is my light Ko ia ko hoku whakamoui. and my salvation. Ko ia ko e malohi o e kumoui. He's the strength of my life. Tala mai te vita, ko o tua ko o ko tauhiki ai, ko ia hoku mama. Says the God that I serve is my light. Mo ilo mama o whiri au puto pe mama e me whakapouri. You know, the light is always an enemy to Kau kawile darkness. tato e mea koko ki he whakapouri. Ko ha. We know what is in Mana darkness. Wahe. Amen? Fear. Tala mai lewa te vita. David hoko ko e says, whakapouri, pe tupu ai mana wahe, when darkness comes and the fear comes, Lord is, ko whie mau ko e mama, ko e otua, ko hoku mama ai au. he says that the Lord is my light. O ku hinga, ko e source of life, pe te vita, ko e tupuanga ia e ku mo'ui, ko si ho. He says God is the source of his life. Tupuanga ia e ku whie maari.
My peace. Source of his peace. Ko ia e tupuanga e kupoto. God My is the light, source you know, of his wisdom. it's like the light pop. Ko huinga David. My source of wisdom is God. Amen. Tala mai ko ia hok whakamoui. His Ko salvation. huinga David. Ko ia nane ui mai au. He is the God that called me. Ko ia nane whakatonu hia i au. He's the God who right my Ko wrong. ia nane hanga troa au. He drew me to him. Pia ko ia nane whakamoui au. He's who saved me. Whakatonu hia i. Justified. Justified Pea whakamaonioni. and righteous. Ko Jehova nane whai hok whakamoui. It was only God. Toi tāmai te vita, ko ia hoku mālohi. Therefore, he's my strength. Ko ia hoku malui. He's my shield. Ko ia oku nehanga malui au. Moilo, He's the one who ko protects me. hingana te vita. This is what David meant. Ai mai e kuti, he's my shield. Oku lua te vita he tau, ko Jehova ia kui mu ai. As David walks to the battle, Kai pe foia te vita ia tai. God is his shield. Ko oho mei he, ko alaka Jehova ki ai. Ko oho mei he, ko alaka Jehova. He's my shield. David declared, God is my shield. Tala mai te vita, ko kei mo yo au mai hao ni, he ko Jehova na hanga malui au. David declared, because I am alive today is because God protected Ko me. mea He's e my ko shield. sikiwa ai. Ko hui ko Jehova au malohi. That's why I'm secure, because God has protected me. Amai He's David, my shield. Te ulawa au whai e mea ko tope, malawa e mea ko tope e te au. He ko Jehova au malohi. I'm able to do things, all things, because God is my strength. Ta tau be ia mo tala mai he wholofola. I lo i e te evita ia me whakamotua. Greater is he that is in me than he that is in the world. Ilo te evita ulahi ange aia o kui loto ia te au, ia te ia koitua. Tā mai te evita ne ilo, koe o tua kono malohi, he kai pe fo i hataimi. Pe he David kai knew pe, God mana is wahe his i strength, hataimi. and there will never be a time he will lose. Mo ilo ka kai ngalotu, You know what, church? mo ilo pe ku whenga ke whakaehi me fo ilea ka ku. Pea ka ovare, ku asi, ka ai mai ke ha. Amen? Kai ngalotu. Ko toki uhinga pe ko toki makatuunga pe ke mana wahe, ka pau kai te ki hangi ko te vita, ke ilo ai o tua koe o ke tauhiki ai. The basis of being not afraid is to know the God that you Ko serve. toki makatuunga pe ka koe ke mana wahe, ka pau kai ke hao personal relationship mo o tua koe o ke tau. The basis of your fear would only come from not having a relationship with God. Amen? Amen. He kou tala atu. Because I tell Ka you, pau o kui kai ke ai hao personal relationship, if there is no personal relationship, tō tonu mo koe ke mate koe mana wahe. then you should be scared with or afraid. Amen? Ka koe hui, tala mai te evita ne ilo e ai o tua ne tauhi. But because David knew the God he He served, kai, pe he kai, ke mana wahe. he shall not be afraid. Tala mai te evita koe meha no ua, teu falala pe i he mean. He kai te mana wahe, teu falala pe i he mean. Says, I will rely upon him. E uta mai te evita. O kou ilo i au ia, ai mea koe na ane whai. Because I knew what he had done for me in the past. Ko be, tani nei ke hoko koe light, koe wisdom, o ku ilo e te evita, manatua te evita no atamai, o ne ilo e mea koe nei whai he o tua ane afi. Because David had remembered what God had done for him in the past. Mana tu e ne tala mai, i he tō mai ka te au, ai kauanga hala, ko hoku ngahi whiri, nai ha, nā nau hinga o tō. Says that when the enemies came to overtake him, he says that they fell. Tala mai te evita, ta tau ai pehe ahoni, koe hā mea e whai maha taha ka te au. Says no matter what or who will conspire against him. Ta tau ai pe ko ha mea hoko mai ko family.
No matter what will happen to his family, Ta tau ai be ko ha me hoko mai ko pureanga. no matter what will happen to his kingdom, Teu falala pe I he mean. says, I will be confident in this thing. Na nau hinga ko toa pe ato. It says that they stumbled and they fell. Tala mai David, ko ilo ia na ne fai e ia ane afi. I know that David knew that God did it Ka ko yesterday, hui o kai ke liu ta tau ane afi ahon mo pongpong. but because David knew God does not change Ko yesterday, mea ta tau pe today, he nau fai mahe au ni. E hoko pe mea ta tau ia he ko manatu e au ina nau hinga pe nau toto. because David remembered that God did the same before. Ko iai. Mana nofo. Mo ke mana manatu ki he mea koe nai fai he o tuaka koe. Therefore, always remember what God had done for you previously. Pe koe ne hoko mai pe, ha palo palema, hoko mai pe, ha whainga taa. Mea tatau, he tau mau toi ha mea e fōu ngā mani, ka mai he poto. So if you ever go through difficulties you have gone through before, Ko te manatu pe kita, na nau hinga o tō. Nai have ki nau tolo he o tua. always remember what God Nai had done. tanu ki nau tolo he tahi. The enemies Unu had whamawai o stumbled tua. He I kai ai pe te tamu tira. Tamai te vita, te whalala pe hoi meani. David said, I will be confident in this thing. Na anau hinga ko toa pe. They stumbled, all my Fie mao ke enemies. tau manatu. Ke he mea nai whai he o tua, mā tau tolu. Let us always remember what God had done for us. Ko whai tala, au kamata ke whakaukau ki heni. Ko manatu. I remember to myself, Asi atu he kulo tu e taimina tu mai ai. Ai ongo ke seo safate. of the news that to Jehoshaphat in the Bible. Ko a moni, ko moape, pe mo whahinga mo unga ko se ia, una umai ke tau i koe. The Ammonites, the Moabites, and other tribes were coming Ko to. whaamu ke whoki o lau, ua whamatala mea hoko vesu wanoa. Pahe wanoa. 2 Chronicles Te chapter ke siwa 20. he lota seo safate e o tua, I kaina ke palo o mesi mai. You will see Jehoshaphat's reaction to God. Ka mau ka God, tangi ka koe me he whare koe ni, if te we ke whanongo ko will cry for you maureo. from this house, you will listen to our voice. Ko pe mani, tāne i ne I ke kehe atu pea seo safate, he toko lahe ngai tui. And because Jehoshaphat was not moved by those who were coming against him. O ku haa mai ka te au, nai manatu a seo safate, ki he mea nai whai he o tua, ka moe lotu a Solomoni hono tete keiti ai tembale. And that's why Jehoshaphat remembered what God had done for him previously. Ka koe lea mamafa nai whai ki hene tamai ko asa. But this is what he had said to his father. Tu mai fukau tau lau miliona he lau e wholofola. The Bible says that there was a great army, 1 million. Kai pehe, koe uhi na ke whalala koe asa ki a Sihova na aku hanga peo holoki ka atoa nauto. Because Asa, you have believed in God, I will get rid of all your enemies. Kai toki tu mapa asa koe tui o Isleri, pea ke toki klere ko kumitau, o uki kau tau holo me hungai whonua a takai, ka kaiki ke manatui, ai mea nai whai ke fulau tau e miliona. But because you went and looked for an army of yourself to build to go against this army, you did not remember what God had done Tāne nei ke previously. rea tua asa ke whai whakavare vai, you foolish. Ke whai whakavare vare au pito. Well, Ko call kaiti this ke man manatu, foolish. ke mea na aku whai ka koe. Because he did not remember what God had Sai au done. ia David, tatamai David, te whalala pe au he meani. David said, I will be confident in this Ko thing. hai e tū mai. Whoever will stand against me. Mea tatau pehe ahoni, mea tatau nai hoko koe na nau hinga tō, te nau hinga peo tō. The same thing that happened to them before will happen to them now. They will stumble and fall. Tau wau mai ke konga mahuinga tau malanga. Te u whakawhetai. Te si hop. Tala mai David ta. Te u whakawhetai au ka si hova, he kou I loi e au, ai malohi koe, ai worship. Says, I will sing praises unto Jehovah. Tala mai, taha pe mea kou kore ke te koe. Says one thing. Verso no wha. Tuku peke unofo, I o whare tapu. Says one thing that I asked, that I may dwell in the house of the Lord, Pe au mata, o whakafofa. to behold the beauty Pe au whehu I koe, I o whare tapu. and to inquire in his temple. Tala mai David, taha pe mea e kou whima ua. David said, one thing I ask, He tō mai hoku ngai whiri,
That as my enemies stand against He nau whenga mai ke kai ho kakano ke auha. as they stand to eat up my E flesh. ki whaava pe koe matapā ko loto loto ngā. He says, open up the Ke wala doors tu of pe your oia ki ai. presence that I may dwell in Tautu ai them. o in awe of your beauty. O mata ho whakaofofa. I can sit there and behold the beauty And have a conversation with you. Amen. Pe au wheu i ai. Amen? Tu mai tau. Tu mai whirika te The vita. army, enemies are Taha pe against mea me. whi mai te vita. But only one thing I ask, He nane I loi ai malohi ai hu ke otua. because he knew the importance of worshiping God. Whi mau pe te vita hu ke loto loto. Mandui koe whare tapu koe niu te ke langa. Te ke langa e tembarei. Remember, this temple was not yet built, Ana e uhinga ke mea koe koe na ia pua whakawa. Koe loto lotonga ia otua. but he remembered the tabernacle in which the Ark of Covenant was in. That is the presence of God. O e tala mai palpare mai. Puku ke ha. Palpare ma ke ha. Ai mai ke ha. He says, what problems? What O tua difficulties? whaatape ko loto loto ngā. God, avail your Ke hola pe au ia ki ai. house so that I may go Mata ho there whakaofofa. He koen. and behold your Ke beauty. ilo koe te toa pe ha mea. Because we More don't ha toi focus. mea. Kai toi ha mea mahu inga. O ka toa. Ho to loto. Tala mai te vita. Tu ke hua te pe au ia. O toa. Hoku loto. Mo hoku mata. Ho whakaofofa. It says that when you are to behold something, everything else, More ai pe kuri fia ai aku. my fear is gone. Hallelujah. Tuku pe holoto loto ka koe. Tamai te vita ia. Lakangi holoto loto ngā koe ho whaki mai I kuna I tua. Better for me to be in your in your house than for me to be outside. Lakangi holoto loto ngā koe he pehe ko mālohi hono tau I ngai tau. Better for me to dwell in your Lakangi pe house holoto loto ngā than to koe. show my strength against my enemies. Pe mao pe au ke hu atu. King David wanted to dwell in his house Koe ke umata ho whaofofa. so that he could behold the beauty. Hallelujah. He koe vese hono ni ma. In verse 5 it says, Tala mai lewa te vita. He I he aho oi kovi. for in the day of trouble, Te ke fufu au he potulilo ho whare tapu. he will keep me secretly in his pavilion. He aho e kovi. Te ke fufu au he potulilo ho loto lotonga. For in the day of trouble, Ho awhio anga. he will keep me secretly in his pavilion. Koe mea ia kumaria e koe sa me hiwa taha vesulaki. Ko ki nau tolu nofo he potulilo o Elohimi. Nau malu nau tolu he lalo kapakau o sātai. Mea koe ne whema te vita. He aho e kovi. Te ke hanga e ko fufu au. For in the Me day hoku of whiri. trouble, he Sai. will hide me. O ke whakakaukau mai koe, e aho e whiri, e hanga he o tua whakahua te evita ke he loki pe alokai ke maluai. Ikai. O ke whakakaukau mai koe, koe fufu koe ni, koe ki ha loki, ke ona tosi o ke hataha. If you would think that hiding this, in the hiding sense that David is talking about here is putting you in a room and locking you away. Lau pea koe, e tala noa. But you read this psalm, it says, Uhinga tala mai te evita ia. He te ke fufu e koe au. O kai koe uhinga ia e puria me ono whiri, uhinga pea te evita ia, te hanga he o tua ia, puke ia, I hono lotoro, e lava pe whiri ia o sioki ai. He says, David says, it's not to hide away from his enemies, Tau but tala mai that vesi God la will lo, still ne hold him in whukotua au ki he protection. maka, Says that he places his feet upon a rock, he kai te nau lava na tō rā mai ka te au. but yet his enemies shall not be able to touch him. E lava pe o whiri o ko sio mai ka te au. My enemies can see me. Hangi e ka te au, koe tangata tatau e ni nai hanga tohi ai sa me watolu. Just like Ke lotolotonga hoku whiri, In o Psalm ke hanga ko te 23. teu e te pire. in the presence of my enemies, you prepare a table. Whawheta i heki. Uhinga te evita ia. Fufu i he o tua. Uhanga he o tua, whotua te evita ke funga maka. Pe lava pe hono ngai whiri o sio ki ai, pa nau whenga ke nau ita ki ai, kai ke nau lava na tō ala ki ai. David's enemies are not able to touch him because God has placed him on a rock. Ko i ai ko pehe mā te evita veso no no.
That's why David says in Ko verse ia 6, te uhiva io, te uhiva aki, ai whawhetai ki a Sihova. says, I Talamai will ange, sing, yea, I will sing. talamai ange ka te au. So tell Ka me, ke ka nofo church. he lotolotonga o tua mātā no whakaofo o wha. So if you are to dwell in the house of the Lord and behold his Pea beauty ke have a conversation me whehu i atu kai tari mai o tua. and have a conversation with God, Pea ne fufu i koe. and he will hide you. I kai koe mea pe uhau ka koe ke hiki ere o whakawhetai ka mo whakamalo. Is it not the natural thing that comes to you that you are able Amen. to sing and praise Ko God? ia te uhiki ai whakawhetai ki a Sihova. He says, I will sing, yes, I will Te sing. uhiva praises mere, unto God." ia o te uhiva aki. He says, I will ai sing whakawhetai. and praise Yes, the Lord. Hallelujah. I he lotolotonga i whaingataa. Kia te evita. In the midst of trouble. Kia te evita. He's in the midst of trouble for David. I he lotolotonga i whaingataa ki hene moui. In the midst of trouble in his life. Lotolotonga i whaingataa ki hono pureanga. In the midst of trouble for his kingdom. Ki hono family. In the midst of trouble for his family. Whamanatu mai te evita sa me wafitu. David reminds us the psalm he wrote. Hei kaibe, te manawahea. Whom shall I fear? He te whalala pe au I he meani. Because I will be confident in one thing. Te ohake ai whawhetai. I will sing and praises unto God. Moilo ka ka inga lotu. Ko ta wa umai eni ki he wafe wataha. Church, we have come into the year 2021. Talamai te vita koe malohi he hu ke otua. David says there is power when we Koe malohi he hu ke otua. Amen. Ka inga lotu, there is power in worship. Ko ta wa umai he ulak sapate wafe wataha. Ka ke wilo iau pe whewheho o ngoi. Ka moi lo au. Koe aho kotoa pe, moe tau kotoa pe. Te uato e ai whawhetai. Te uhiwa ke ai whawhetai. Koe moina tai loa. Tamai te vitai. Te puke pe au koe, aho e kovi. Te fufui pe au koe. E siot pe kakaia. Koe motua ana ko alu toko na e hau he tau kufuta ko siu alu lelei pe. No, tuku pe ke nau sio mana tol. He put me, stand me on a rock. Ai ko kurea ke fau sa me, the rock of my salvation. Ko iai. Ka kua mea ke tokanga ki ai, talamai te evita, we can worship. He taimi o tau manawahe ai, ke tau hoko ai ke he tui. Taimi koko tau mamahi ai, we can worship ourselves happy. Hallelujah. Oia ko kore ka swen maki. Tama tau hiwa. Ko urak sapate ni. Wafe wataha. Mawahe o tau waka. Fefe ke tau oha ke leo e whakawhita. Whakaukau le leipe. Whakaukau le leipe tangata. Ikaiata, tatau moko ikaiata, tatau moko ikaiata, tatau moko sisu. Fui ko he aho e kovi. Ikaiata, Talamai te evitaia. tatau moko Lau mai ke haa tu mai o mai whiri. tatau moko Ei ki whakama pe ko holotonga. tatau moko Tuke wala tupe au. O mata ho whakauwhawha. Kaiata, ikaiata, tatau moko ikaiata, Tuke hua tupe au ia. tatau moko Whakawhihu I koe holotonga. tatau moko sisu. There is power in worship God. Ikaiata, There is tatau power in moko ikaiata, Oh tatau Lord, we moko worship ikaiata. you. We worship you for who you are. Sisu. You are wonderful. Mahikiko, You are majestic. mahikiko, maolungata, mahikiko, maolungata, mahikiko, Who is like our God? maolungata, There
agape. There's no one like, there's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you, Jesus. There's no one else. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you, Jesus. We worship you, Lord. Be exalted, Jesus. Be exalted, O Lord. You are a majestic God, our hiding place in time of trouble, our greatest wealth. Who is like our God? Who is like our God? Padamai tuku peke maurea whakatamo te vita I o te uhiwa ki ai whawhetai mata tau wheiwa e mau mo I he ua wheua taha e ko haina ne ilo te mau ausia ko koe toko tahape e iki koe ni raksa pate ua wheua taha ma wahe ho mau waka talamai e ki nau tolu I mua e waha I hala ku mau teu whanonga ku hano whainga taa waha I hala ku mau teu whanonga o ku iai hononga I makata ka ku mau tangi ke kapitemi pehe mau waka e mau mawahe me uafu ke mau toi tuu tahe uafe uaua ka mau lea kotoa pehe Nai kai peke me I tūho mau wae. Ka koe alo ofa siova. Ko tuanga kautau. Tape kina aki mau tolu me whai whekau o au ke sisi taha. Mau hanga atu ke hui ke lotu. Mau lotu e ki e ngā ue ho lau maari e. Ki nau tolu te nau fua ngai ka venga ko ia. Ai ho nau loto ke lahi. Whamama mo nau ata mai. I ho o folofola. Ke hoko kotoa ngai aho. Ko taimi o whakapoou. Taimi o whakaloto lahi. Taimi o whakai ai. Tāpe ki nā ki mau tolu. Amana ke mau mawai e whiawhini. Mau mawai e eiki. Mau kore ngai malohi ne ua whakato si suklaisko alo.